Namamukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, of course. Yeah, hi ta hi vulavula hi hosi ngopfu Mr Post. Kahle kahle hi ngo tlhevula a kha a interview na hi defense ta yena and stuff like that. Obvious Ben Mayanga na swo boha tlhaviwa na yena and stuff like that. Yeah, so at the 5th of July, Osungo Mr. Post was live, and then one of the questions to why Mr. Post email, so a question laying at a rangiona, Samla Osungo Mr. Post, but I think you're important to go for the Shwasha and stuff. Let's go. I'm going to go to no, social media problem. That's not family. Wow, well, I'm not sure. So, it's a profile that is my time. One song, no, I'm not some. So much I tell her. So I'm Mr. Post. Is the Sabbath winning? Wow, Mrs. Sumpuan. Let him know. Welcome to Chancellor. So that's what I was saying, Mr. Post. So, okay. Este headphone tu ngate ele beten pong chicha te headphone lai. An pani khati nan chicha te headphones la. So guys, I think should try that. The only reason you Mr. Post anga harikona anga endla shot live inyanga zihlang shinga kona veve tinhlamba masuku lamtetele ngofa I agree shlamuna ana moderate and Mr. Post as ishitoko munhu wa ximbilambilwana so loko akha wona nhlamba liya a swi ngikhomi kahle sweswi ni ntiso wa mhaka u nga ko leswi nyangatsaka Mr. Post hense nga ngivona vo nti live. So yeah, I guess swi twale kahle and then album yo Osungo Mr. Post yi ta huma loko Ben Mayanga na humesa na se fika announce date Ben Mayanga. Okay. Very simple, I just no boy, many businessmen. Yes. Senere business tani ne loko se mali nga hangi swona for tin'hweti tete mi kuma hi nto swin'wana a ya ha ri ku ngheneni ya swena swi boha na kun'wana swi breaka swilo a ni hala a yi dlayangi munhu a vona a ni mi ta kuma n'we khale mi kha mi ba chorom mara yi ya birthday kan'we ya birthday kan'we a yi se za yi fika ku yi nga vulavuleliwa Dilo como te quieres. Fana businessman. Yes, ningete ke kamalo ya anena yo ningapafana. Nina
ni nga ba 5 Yes. mara a ni hi ku a tlela hi pfuka hi tlela hi pfuka swilo swa ncinca Yes. Yeah. nghenelela swin'wana fana n'we loko mo veka mali loko mi lava ku ndla swin'wana ku humelela nkosi mi ta yi tirhisa nkosini Yes. se yi nga handle leswiya se swi tani na ku lava a hi phikizana vo a va ni phuxani loko vo ni phuxa hi nge ni kwatela hi swona a va ni phuxani Kona sengoma haka ikona vachaku hi humeseka va swi kudleka yini va ta nyuma ngopfu va ta nyuma ngopfu Kala de xivutiso xo hetelela. Hayi ya I know i mhaka yo vava swinene mhaka yo teka to Mr Post fans ko humelela month to ku nesa ti-feelings ta vanhu and stuffs na leya Benny Mayengani loko yi stakini a hi hleka minkarhi yaliya so unfortunately swilo swo jika siku ya hlekiwa yena unfortunately so i loko i admitted Mr Post kwa himpela yindlu yi stakini the reason yi va yi stakini i ku he's a businessman i munhu loyi a dependaka ti-business so as mi swi tiva ti-business ku na ti-up and downs a business ra hluphanyana ra hlupha swinene so ni sure ku na hi wa regreta Mr Post ku va a seta time frame liya loko a nga yi setanga time frame liya a relaxed swinene wa ni vuna Benny Mayengani a ta hleka ku ri ke yi teke malembe ya ngani ya Benny Mayengani yi teke nkarhi wo leha ngopfu vo ma 10 ku va yi hela completely so ku tleriwa straight or 9 kwalaha a yi teke nkarhi wo leha so unfortunately hosungo Mr Post i dlayise hi ku vulavula that's it loko ku ri a nga vulavulanga swa simbi to cement mani voni kwa ku ta va na much of a problem a ta bifima so mhaka yaleyo guys bifile ku teni mhaka leyi ni nga ta mi byela straight ku bifile ku n'wi teleni hi Mr Post ya yindlu a swilo leswi nga ta n'wi vhika ni swilo ku n'wi teleni December hi mhaka ku va a sete time frame ntsena other than that awu tiyindlu ta stock swi normal sweswo it's normal na ku minkarhi yin'wana video leyi yi nga n'wi dlayisa Mr Post yaleyo na nkarhi wun'we phela ku rhandziwe na n'wini ni nga swi rhandza swo posta na nkarhi wun'we phela vuloyi bya exist wa famba i bohiwa nkarhi wun'wana kuma a ni va businessman wa Mr Post i kuma fika va ku onhela vanhu hikuva i postini nkarhi wun'wana but loko u kuma ku maybe a wu postanga nchumu i manga ta swi ta ku endla yini phela hi swin'wana swilo hi fike hi swi languta sweswo okay loyi i to swi a wu postanga nchumu for example i xave movha wu postanga heri swi ta tiva ma wo hlangana wo vanhu va nga ku vutisa hi question ku tlhikana to ku i yo lomba swi ta tiva ma na loko ku ri maybe swilo swi tivi few people swi va kahle mara loko se swi tivi hi tiko it's a bit of a problem nkarhi wun'wana it's a bit of a problem ya a sungule kahle yindlu ya yena a yi ri kulukumba kahle but yes size yona halo hi khe hi languta i ntsanana ka Benny Mayengani in overall ya hi ku hi languta hi le henhla and stuff like that loko ni hi languta na hi mepe laha ni yi chekachekeni hi mepe a ni siku na ro nga ta kaneta ka yin'wana ti-videos ta future ni nga yi landza yindlu ya Mr Post le henhla swinene laha ni fika ni yi zooma but since a ni zoomini already and ni nga loko kombisa yindlu ya yena since swi tikomba yi ri a bit private na hi ku hi yena a nga na wolo kahle laha so ri nga la ku swi kombisa but hi ku ti languta laha ni swi vona ku ya Mr Post yi ntsanana hi ku yi cheke mepe i nga cheke hi mepe languta henhla ivi ya languta ya Benny Mayengani and stuff like that so a rate na ku thawa very very ku twisisa thawa yi fike yi gonya at least 3 times so hi sweswo hayi ha accepta na Mr Post wa accepta ku hayi nge heli this year hi timhaka to ti-business a ti fambi kahle so lembe rin'wana hi nga hela swi normal tiyindlu ta staka ya Benny Mayengani swi teke malembe yo talo a yi swi teke malembe ya ngani kasi la is it 3 years a na ha swi hlekete ku ri ka video a ni leni laha na ku a yi nga vi yang continue hi mana ha swi tsundzuki kahle na ha swi tsundzuki kahle but a yi nga yi swi tekeni maybe mara ni a hi endli na ka COVID maybe 2021 ne ya yi nga yi continue ku rhanga ma 2021 to 3 na ha swi hlekete kahle ku languta laha sa yi sungula ku gonya laha hi ma 2021 okay I see okay okay sure ku tlip leyi yi humesiwe ma 2019 okay sure ka yi stake 2 years 1920 sure ka yi stake that 2 years hikuva Mr Post a nga kota ku za a humesa na beef ya yena ya moya wa December so it makes sense okay so na Mr Post sure na allowance yo a nga staka 2 years
As you can see kwala ya kombisa ku 7 years ago xikoko la yini boroko a yi kombi kahle koko la ke hina fini veni kuma video yin'we ya maani hi ka channel hi nga kota ku va hi kuma time frame kahle mundzuku wa Facebook yi komba xisohi so ya ha ku ri 2019 ya ni kota ku va ni swi confirma na hila koko na video yin'we ni nga yi endla but ya na kota ku va ni confirma date la as you can see ya komba ku 7 years ago hi loko a posta video leya Benny Mayengani aye vaseketeri va president Mayengani na vana va loyi and stuff like that yeah leswi a swi endlise swo mara kota ku va hi confirma hi n'wana ti-videos ni nga na yona ka channel as you can see loko hi cheka that video a kota swona kwala ku yi tsariwe ku 2019 hi ti 25 ta May a ku ri loko a endla video leya Mayengani as ni swona kwalana and stuff like that koko la ni nga tsoko loko ni searcha la Facebook a ya ha searchi kahle masiku lama ntuku wa endlisa leswi na ha kota ku va ni searcha ti-videos to be specific a swi ta famba kahle hi order but as you can see yona date ya kona yale kwalana and stuff like that as ni swona kwala so swa ku Mr Post ya na yona 2 years yo yindlela yena yi nga ri ku fambeni yeah wa ha ri yo ma 2 years and then from there wa ya Benny Mayengani yi sungule ku gonya yi sungule ku hi ngo yi heleri mara leya Benny Mayengani ku tlela i sungule ku tlela ri Benny Mayengani nga sungule ku tlela hi 2025 ya na ku se a tlela la ya a tlela so 1921 to 23 24 25 swa ku 7 years okay hayi tirhiseni mali vala ku humesana vaseketeri va Mr Post na hina mina ni nga meseketeri wa Mr Post a hi ya xivutiso so loko hi langusela album ka Mr Post hi nga yi rindzela yini mara more special hina vaseketeri va vona yimeleriwa wa gomo loko ka nga humesi kahle ka date loko va fika vona va humese hi December hayi nge humesi December pfula halaya yo yimela loyo lulu wa gomo hi ta zi n'wi vutisa kunene hi ta zi n'wi tsalela papila kasi dita mi nga tshama ha ri vulavula ri ya ka legislature ivi ri hindza ri ya ka ruta vona swilo na sitele ku loko heti kona a nge tivisi mi nga bayiza populeyi i heti vula nqambi ya mina ni lavawani se na ku veneketa 20 rand leyi ni nga vulavula hi yona and a va hlupheki va na business and fene mi swi tiva a hi zenza swo talakala sweswiwani hi hetini album veni mi ta kuma ende va ta n'wi nghena leyiwani nqambi ya hina a business hayi ni vula business tirhise ku va lwa loyi nduka lava vanuna la ya hi leswo ra music na dya rona no ka ni nga ri ngopfu yes va busy business ra vona ri va endlela ku mali na rona dya rona no ka ni nga swi nga vuleku hi nga ri ni loko va ku vona nga dyi swona va ti teka ngopfu okay ra ku tabe tin'wana va nga na mali loko i kuma ti-tasker mara ra swilo nga music swa ka hina fane hi vulavula hi konani Mr Post nqambi ya hina a yi rhandza hambile na moya yingisela na album va ta mu byela album leyi nga ta huma ni va langutisela mi lava ka mawali ni nga humi sweswi ni ben nghena wawa ni mili ngopfu vasala va swisisini busy hi tlabe hina nqambi ya hina hakwata loko yi nga tshami yi ri online ende hina swa hi vavisa van'wani va tshama va ri online va humesa swixavo ende hina hi nga hlambiwi ku va hi te eka huma lawa makoto munhu a vulavisisa a ku tlhamba vona mhaka ya vutandi leyi yi nga mi dlayisa hi swona hi i ku xin'wana na xin'wana sweswiwani ni famba ka competition lavayani va le ka competition swi la ku hina la ku mixava kahlekahle ku yimeliwe njhani ende tiphati tona ta lava va nga aka swi lunghile Mr Post ni wa swi tiva mhaka yindlu i problem Mr Post mi ndle mistake koko a xo xi humeleli mati halakeni Mayengani yi targetini na and unfortunately a ridzi hi leswo mhaka leyi nga ta vhikiwa guys swin'wana kahle a swi feyisiku time frame ya Mr Post yi ta fika a fika nga yi setanga hi swona xihoxo xikulukumba nga nga xi endla na n'wi twela Mr Post ku la ntiyisi but swi ta vava
wa munhu tshamela Mr. Post kan'wani number one boss in the game atitori mule music so boss ku yevela and album leyi a ni na chance hinkwayo sweswi a ku na ma-2K hinkwato ma-2K ma ta kuma hi December swona hi file kasi hi tshame hi ba ma-2K no hi ma-2K sweswana ni hi ranga hi liya ya lafunama mara problem ya vo n'wina n'we va kula ma ha hi tigidini ku ya woho ma-2K mara sele ma va na Mr. Post wa khale mara ntshava vanhu loko ni ba nghoma leya dediphi ku ndeka yini yona yi right mara loko i ba nghome ngwenya letikulu tima ti hlavelela se ti la ku rila swihlangi swa enjoya swo ti la ku rila ku nghoma leya yi mina something leswi swi khombanaku na moya wa mina a va ha talangi vanhu valava a va ha yi se a tigigeni ti ya ma-2K se hi fanele hi ba ma-2K hi swona hi fanele hi ba ma-2K nkoku sweswi ku humesa Mr. Post a ri yena wa twisisa riqingho a xi laviwi xikosi ngopfu sa raka ma December ni nkarhi wa tigigi hi laha hi hayi swi twele the main reason as mi swi twa kwalano i ku Mr. Post i langute market I think answer yi clear i langute market ka vona ku ma-2K ho va attenda ku ti-events sweswi swi clear a ni swi ma-2000 vo tala ku hi age group vhele that's why and stuff like that ti-events to tala ku va ku tele ma-2K because na target market ku va ku ri vo so leswi hosi ngo Mr. Boss a hlamuselaka swona as mi swi twa kwalano and stuff like that and then project ku ya humesa hi Mr. Post leswi a emphasizaka swona Mr. Post straight wala munhu tivaka tinghoma ta Mr. Post straight and stuff like that so yin'wana ti-sections leti hi fike hi va hi khe hi ti-20 ku a ku na DDP this year and then Mr. Post wa swi fila ku va hi sala va nga la DDP a lava vo chaka ku vula straight kokwane defense loko ti chaka nkarhi wun'wana swa onhanya to chaka ku vula straight defense leti ti kulukumba ku DDP a ti n'wi lavi swo DDP vhele na Mr. Post sweswo a swi vulaka i target ma-2K and stuffs let's go ana rata ku suka mi tirhi ngopfu na mama wolela a fanele ku tirha mama wolela hi swi swi nga mi tlanga swimpolovuselo ngopfu n'wana mpona uni vonakala sezantwa nchumu hi lula manzumi yi khome foni loko va lavula hi afana lavan'wana va dyi music manje hi wona a ni cukuniseke nchumu lavan'wana va le ka music xavela va hlamulile Mr. Boss a va dyi music na dya music dya loko va hakelile loko a ni nga langutelanga hey a ni tatula leyi a ni dyi music Best push ever. Best push ever. Best push. Best push ever. Best push ever. Best push. Best push. Tano kai. Ni tano kai. Tano kai. Tano kai. Ni tano kai. Tano kai. Tano kai. Tano kai. Tano kai. Wo tano kai. Ni tano kai. Tano kai. Nak tano kai. Tano kai. Tano kai.